최근에 top 5 도전하는 것이고 안봉 사이봉 분야에 가이사 거예요. Any guesses? 물려니 몸사시나이 아시미카 데이버마 아시미카 데이버마 저도 한번 볼까요? minute point 567.2 Giao đang sâu phải cái lấy cái lấy sự người gọi sơ thấy Aspika di point để sang ngày nào mình thành đi sau này 567.2 Ewisha and tay khó sang đi mông sáng nay Next thì cái Blues Mighty Ria Blues Mighty Ria points many points tonight 551.6 They will shine high next Nimungan tonight Dinesh Jamatia Dinesh Jamatia points Tao table song 549.2 They say repeat running many points 549.2 Number 4 and number 5th positional Boroni actually or tying and so Numina Hanai Sinabuskango Nafuti Jamatia Nafuti Jamatia 20 points okay 520 520 and Tai Koroksa Sinabuskango Donko 20 points again 20 points again 520 20 points again 520 Boom again Any guess? Okay do top 5 showing up and overall last boom lang 사진에 보니야고 버논노스의 top 5 nation 롬시네 Give against the Clayman A니 가나이 boom dollar saka 피아바 boom 아니 다리오 이제 동반이 아버게 아난타 주마티아 520 버럭그네 나프티 자마티아 다이 아난타 주마티아 버럭그네 520 point 만에 그네 타이 하버로 draw so 어벙가가 이들이 있으니 top finalist 버럭 finale 쇼이까 and tahure buksom siri bagi je contestant no belai ka hambai tam himba khata thidi tam himba norok belai ke rasap kare norok belai ke talented te aba hekero nor ni je jazba nor tobi pheka je babe norok sakto sanamai gorom khaiti saka samang ni je jogodo ba je ko hakaro belai ke noro hambai kubaya khamai kubaya noro belai ke hambai marwo tamimba noro khai contestant tomo baino dinisin top final finalist on the choose and something also this is the top finalist and this is just what we mangi challenge official and tabu say all of the semi finale all 오늘 보고서 너로 벨라이카 오디언스 마하 내가 오늘 support 내가 오고 너 한번 이끌어야 이